Assalamu алейкум, туғандар, қандайсыңар? Сіздермен базарға бар, туғандар. Сіздерге бүгінгі Өзгөн базарынан 17 декабр күнгі реалды балалар көрсетеміз, туғандар. Сіздер бізменен болып, шул лайда, туғандар. Бізді айтып кетейін, бізді 10 мыңдық адамдар көрді, туғандар. 2000 лайк басып қойды, туғандар. 10-15 мыңдық адамдар көрді, бұл лайкты басып, каналға подписаться қылып қойды. Санан кімде-кім мал, қой, жылқы жеріңіздер сатылса, реклама бойынша шоу номерлері қайырлабыз. Лайкты басып кет. Қаншадан болды, туған? Шопырсың сен, ол білбейді екен, туғандар. Білгендерін сұрап береміз. Сіздер каналға подписаться қылып, қатталып қойыңыз. Туғандар, аябаңыздар, бесплатный. Брат, қанша болды? 33 мың сом болып тұр, шул еркек торпоқ, туғандар. Дағым бір өз. Қанша болды, қа? 35 жарым. 35 жарым мың болып тұр, шул еркек торпоқ, туғандар. Базар еркек торпоқ өте жақсы тартты. Реалды балалар каналға подписаться қылып, лайк басып тұрауыз, туғандар. Қаншадан болды, ава? 66. 22 мыңдан болып тұр, ұлғач торпоқтор, туғандар. Лайк басып тұрауыз, подписаться қылып. Қаншадан болды, туған? 55, 22 жарымдан болып тұр, туғандар. 27 жарымдан, туғандар. Екі ұрғачы. Ака қанша болды, ені бала? 90 болды. 90 мың. Қаншаншы баласы? 5-ші баласы екен, туғандар. Баласы еркек екен, туғандар. Болды ба. Подписаться қылып тұрауыз. Бұл жақта мына құнажын сұрағандарға. Қанша болды әке құнажын? 42. Өз швед құнажын екен, ұйқыған зор екен, туғандар. 42 мың сом болып тұр. Реалды балалар, туғандар. Бізде өте көңіңіздер есіңіздерден шығып алды. Лайк басып, подписаться қылып тұрауыз, туғандар. Мал қойыңыздар сатылса, реклама деп номер қалдырауыз, ошоға қайрылсаңыздар болады. Біз болса улантырауыз, башта. Азыркы учурда ушу мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, бутка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерде кайрылуу жасап. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди жалпы YouTube тармагынан көрүп аткан көрүүчүлөр. Биз Сузак районунда Абдысалам абабыздын үйүндөбүз. Абабыз көп жылдан бери оор илдетке чалдыгып, ооруп жүрөт, тугандар. Ушул кокс артроз деп коет экен, ушул эки жамбаштан жабыркап, тугандар. Мына суук түшкөн сайын күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, басуусу начарлап ооруп атат экен, тугандар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу сиздерге кайрылуум себеби 3 жылдан бери ушу көк артроз менен ооруп жатамын. Эки жамбаштан. Буну толук айыктыруу жолдору протез менен гана айыгат экен. Лечение болбойт экен буга. Ошого сиздерге кайрылуу жасап жатканым ошо себептен. Мен колумда бардык нерселерди сатып көрүнбөгөн жерин калган жок. Бишкек, Ош, Жалалат, Каракочкор, Ошко чейин барып жаттым, болбоду лечение. Ошонун себебинен сиздерге кайрылуу жасап жатамын. Ошон үчүн мага жардам бере турган эч ким жок болуп калды ошого. Азыркы учурда ушу мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, бутка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерде кайрылуу жасап атам. Ушу жакшы инсандардан кайрылуу жасап, жардам берип коюшуңарды суранам. Ошондой, тугандар, абабыздын операциясына азыркы учурда $10.000 каражат керектелүүдө, тугандар. Андыктан колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Жамбашка, тугандар, протез коет экен. Ал протезди койбосо бул буттары баса албай калышы да мүмкүн экен. Андан тугандар, колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Урматтуу Россияда иштеген мекендештер, Алла таалам барыңыздардан ыраазы болсун, тугандар. Ушул экранда турган Сбербанк номерлерге салсаңыздар болот. Шайрыбек Х деп чыгат. Кыргызстандан ушул М-банктан которсоңуздар болот, тугандар. М-банк жок эле, кантип котором дегендер болсо, эдинсе кылып ушул Кыргызстан номерлерге да салып койсоңуздар болот. Алла таалам жардам бергендердин баарынан ыраазы болсун, тугандар. Башка дагы группаларга, тугандар, жөнөтүп коюңуздар. Бул видеону көбүрөөк адамга таралуусуна өзүңүздөр себепчи болуп калыңыздар. Алла ыраазы болсун. Бастырабыз, лайларда шундай лайларда тартылат. Мен эти баалап, ал бесплатный сиздерге лай. Шул үйдү сурайбыз. Канча болду, ака? 61. 61 миң сом болуп тур шул үй, тугандар. Өзү. Мына жакта болсо букалар. Дос, қанша болды?
39 ming so'm ekan. Bo'lchi, brat. Qanchadan bo'ldi ka balali qo'ylar? 38 bo'lib turib ekan tuğanlar. 19 dan mana balali ekan ekan. Ammo bo'lsa 39 ming so'm bo'lib tur. Erkek turpoq. Tuğanlar Özgün, Vaskersena 17 dekabr. Qancha bo'ldi aka yana bola? Torpoq 20. 26. Endi narg'ichi? Qancha bo'ldi? 59 ming so'm bo'ldi. Ha, buni o'sichi aka? 46 ming so'm bo'lib tur bu. Bu o'sxonajini o'xshaydi tuğanlar. Ko'rib turasizlar. Tuğanlar realdi bolalar o'zganda bugun. Shuni basib turamiz, basib. Hech taybasdan tuğanlar. Qancha bo'ldi aka? Balası menen qancha tish ekan? 6 tish qo'y qo'zi menen 14,5 ming so'm bo'lib turganlar. Qancha oldu ka? 53 ming so'm bo'lib tur. Bunajim bo'z emasmi? Sirvi soyishqa 53 ming so'm bo'lib turganlar. Patok. Qanchadan bo'ldi erkek torpoqlar tuğan? 35 ming so'mdan bo'lib turishlar tuğanlar. Erkek torpoqlar 35 dan. Qancha bo'ldi va? Qancha oldu? 50 ming so'm bo'lib tur tuğanlar shu. Uy. Bundan bozor. Qancha bo'ldi aka? Enesi balasını 76 oldu. 10 ego'mi? Hatta 76 ming bo'lib tur yana bola. Ha bu yana bolachi tuğanlar. 85 ming bo'lib tuğanlar shu. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan? 35 ming so'mdan ekan. Tuğanlar bilan erkek torpoqlar kvadrat suragan. Qancha bo'ldi tuğan? Ha buni so'radi, 39 ming so'm. Bo'lgan tuğanlar torpoqlarni tartib shunday qilib olib kelib ketdi vaqtdan tuğanlar. Hem bu yerda ulustini so'radi, like bosib, podpisa qilib turasiz. Qancha bo'ldi aka? 65 ming so'm bo'libdir kal. Soqol. Tuğanlar mal, qo'y, jilqi, uy, mashina sotamiz deganda shu nomeri qaylasanizlar bo'ladi reklama bo'yicha. Qancha oldi aka? 55. 55 ming so'm bo'libdir. Ava qancha oldi yana bola? Qancha qildi? 80 ming so'mga berib turishdi yana bolani. Tuğanlar. Dag'in. Qancha oldi tuğan shol torpoq? 30 ming so'm urg'acha? Yaxshi, shved torpoq ekan. Bu yoqda qo'ylar. Bozor xabar, patsasi olib qo'yinglar tuğanlar. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? Qo'ylar 9,5dan 15,5dan. Aka uy qancha oldi? 73 ming so'm bo'libdi. Bozor xabar, xato olib qo'yasizlar.